Nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mbahe ikaze uyu munsi wa none turi ku itariki ya mbere Mata 2026 tugarutse muri studio tugiye kubara amakuru n'ibiganiro biza kwibanda kandi bigaruka hano kuri politike y'akarere. Ni ikibazo gikomeye cyane, n'amakuru amaze kumenyekana n'imirwano yongeye kuvugwa muri teritwari ya Masisi nyuma y'ibyagiye bitangazwa ku bikomeje kugenda biba hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Guturika bw'ububiko bwa gisirikare Bujumbura byateje urunturuntu, naho ibisasu biracyaturika. Biravuga ko hari inzu zabomotse ndetse hari n'abaje kugwa muri ibyo bisasu byagiye bituruka. Ni isanganya rikomeye cyane ryaguriye Burundi, turaza kuba tubigarukaho. Abarwanyi ba FCM 23 bari gusohoka mu mujyi wa Goma, harimo aberekeza gutabara ndetse n'abarimo guhunga nyuma yuko bivugwa ko ibigiye gukurikira kuri umutwe wa FCM 23 bitaza kora nyuma yo kwanga kuva mu bice bari barigaruriye, ndetse bikaba nanone na nyuma yo kuba abarwanyi ba FCM 23 bamwe mu bayobozi babo bari kuvuga ko hari aho bashaka kuba bahuriye n'ibitero bikomeye cyane byabaye mu gihugu cy'u Burundi. Nyamara nanone Oscar Baratuza, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, yahakanye ibyamakuru avuga ko atari ukuri, ari impanuka isanzwe yanabayeho, ndetse yanangiza buri umwe wese ushobora kuvuga ko ari ibitero byagabwe ku gihugu cy'u Burundi. Agabisha rero ko biza kuba byagira ingaruka zikomeye cyane kwaza gutangaza bene ayo makuru. Reka dore ku makuru akomeye cyane yo kugeza kuri ubu ngubu nta gisibya ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano yo irakomeje mu bice bimwe na bimwe muri Kivu y'Amajyaruguru. Nanone urugamba rwongeye kumvikana nk'uko amakuru ari kugenda tugeraho. Iyi mirwano yavuzwe muri Oso Banyungu kuri uyu wa gatatu tariki ya mbere Mata 2026. Amakuru avuga ko imirwano ikomeye cyane yatangiye mu masaha mu gitondo cyo kuri wa gatatu mu mujyi wa Showa uri muri Oso Banyungu muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ni imirwano yahuje abarwanyi ba FCM 23, intare za Sarambwe ndetse n'ingabo za Wazalendo. Bamwe mu bahoze mu mitwe twaje intwaro bakaza kwishyira hamwe kugeza umunsi bavuga ko bazarwanira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza ku mwuka wa nyuma, nibo bari mu mirwano neza inyeshyamba. Nk'uko amakuru ya bamwe abivuga, biravuga ko ngo intwaro ziremereye ndetse n'iziciriritse byumvikanye kuva mu masaha ya mu gitondo, bigaragaza imirwano uburyo irimo irarushaho kugenda ikomera. Binavugwa ko ari nayo mpamvu bamwe mu barwanyi ba FCM 23 bagaragaye berekeza kujya gutanga umusada ndetse n'ubufasha nyuma yo kubona ko igisirikare cya Wazalendo cyangwa se coalition ya Kinshasa yari imeze nabi hano muri ibi bice. Aya makuru akomeza avuga ko ari ibitero byagabwe n'umutwe wa FCM 23 bashaka kongera kugenzura aho hantu hakomeye, ariko iki gitero ni kimwe mu bigize ingamba zagutse zo kwagura uduce twabo muri teritwari ya Masisi. Uyu mujyi wa Showa rero bikaba byananiranye kugeza kuri iki gicamunsi, ubwo twinjaga muri studio dushyira amasaha nimugoroba. Amakuru yaturukaga aha muri Oso Banyungu muri teritwari ya Masisi yavugaga ko abarwanyi ba FCM 23 bagabize ibyo bitero ntacyo barageraho. Utwo duce batigeze batwikira kubera ko Wazalendo yakomeje kugenda ibabera ibamba. Kugeza ubu nta mibare yemewe iraboneka yerekeye ukuri ko bakomerekeye muri iyo mirwano, kubera ko ibikoresho byumvikana aho ngaho muri utwo duce ntabwo byatuma rwose berekeza ngo ujye kubasha kubara abakomeretse cyangwa se abahitanwe n'ibyo bitero. Ariko kongera kubura kw'imirwano biri gutera impungenge z'uko abaturage benshi barashobora kwimuka muri ako gace ka Kivu y'Amajyaruguru kamaze kwibasirwa cyane n'intambara. Ngira ngo murabizi ko iyi Oso Banyungu umunsi kundi tugenda tubigarukaho tubabwira uburemere bw'imirwano ikomeje kugenda ihabera uko bwije nuko bukeye. Oso Banyungu ni kamwe mu duce uyu munsi nako kahindutse isibaniro ry'urugamba ndetse n'imirwano idasanzwe igenda ibaho umunsi ku wundi hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko byumva rero ni imirwano yahereye mu masaha ya mu gitondo gushyika kuri izi saha, akaba ari amasasu agikomeje kugenda yumvikana mu bice bimwe na bimwe. Hakaba hategejweho kuza kumenya abe uruhande rwa FCM 23 cyangwa se uruhande rwa coalition ya Kinshasa uza kwegukana cyangwa se kuza kwigarurira aka gace ka Showa
ariko nkubwira ko ari agace kari gasanzwe kari mu maboko y'uruhande rwa guverinoma kagabwemo rero ibitero na M23 bashaka gukomeza kwagura ibice nk'uko aya makuru ari kugenda abitubwira cyangwa se abidutangariza. Mu mujyi wa Goma biravugwa ko ubwoba ari bwose nyuma yo kumenya ibyabaye, dore ko hari inkuru zikomeje kugenda zikwirakwira zivuga ko umutwe w'abarwanyi wa M23 ari wo waba wagize uruhare mu bikorwa byo kugaba ibitero ku gihugu cy'u Burundi byagize n'ingaruka zikomeye cyane, dore ko ari na bamwe mu babiguyemo, ariko uruhande rw'u Burundi rwo rukaba rwakanye amakuru ruvuga ko nta bitero byigeze birugabwaho, ahubwo ibyabaye ari uko habayeho impanuka bivugwa ko ishobora kuba yaturutse ku nkongi y'umuriro w'amashanyarazi iza gutuma bimwe mu bisasu bituragurika ahari ububiko nyine bwabyo, akaba aricyo cyaba kishe inyuma y'amakuru akomeje kugenda avugwa. Ariko biravuga ko mu mujyi wa Goma nyine ubwo bari bwose hakubarwanya M23, ndetse bivugwa ko cyangwa se bitangazwa neza ko ibi bibaye mu gihe n'ubundi yari hasanzwe ari ubwoba bw'uko abarwanyi bagiye basabwa kuva mu bice bakaba batarabyubahirije, ndetse bakaba batangaza beruye bavuga ko bishobora kubagiraho ingaruka zikomeye cyane. Ubu umunsi umwe inyuma y'iryo turika rikomeye cyane ryavuzwe mu gihugu cy'u Burundi mu nkambi cyangwa se muri base cyangwa se muri zone ya Musanga mu gisagara cya Bujumbura, biragaragara ko hari bamwe mu bo byahitanye ndetse byagize n'ingaruka zikomeye cyane mu bice bimwe na bimwe aho byagiye biturikira. Abanyagihugu benshi batandukanye bakaba bagiye bavuga ko bahuye n'ingorane mu masaha ya nijoro nyuma y'uko ibi bisasu bitangiye guturika cyangwa se ububiko butangiye guturika, aho ibyagiye nyine biturika cyangwa se byagiye bishwanyagurika, byateye ibibazo bikomeye cyane. Byibuze ngo kuva mu birometero birenga 5 uvuye kuri kampu ya Musanga, abahatuye bagize impungenge rwose ku mutekano wabo nk'uko bigaragara. AFP yavuze ko mu by'ukuri igisirikare ndetse n'igipolisi mu by'ukuri bivuga ko ababiguyemo babarirwa muri 70, yewe ngo byageze no ku baturage hafi y'inkambi rero aho bita Kinanira, aho bita Gasekebuye, aho bita Kinirindo n'aho bita Musanga. Inzu nyinshi zangiritse, aho ibibombe byagiye bica mu madirishya ndetse no mu bisenge byangiza cyangwa se bikangiza n'ibintu byamo imbere mu mazu. Ari nayo mpamvu bamwe mu baturage bavuze ko barimo gusaba ibirimo indishyi z'akabari cyangwa se gufashwa kongera kubona izi nyubako zabo ndetse zakongera gusanwa. Umwe mu bapfushije umuntu nyuma y'ibi bikorwa yavuze ko mu by'ukuri umuntu we yapfuye biturutse ku bikomere yatewe n'ibyo bisasu, ndetse mu by'ukuri ngo asaba ko hagira igikorwa. Bivuga ko hari n'abo byagezweho aho bita Mbimba mu ibohero cyangwa se muri gereza nyine hafi y'ahari iyi kampu ya gisirikare muri zone ya Musanga, bikavuga ko nabo byahageze bikomeretsa abatari bakeya. Bivuga ko uwo bita Adelede Hatangayo ni umwe n'umusenateri muri komine ya Mugere, yavuze hari ibyo yatangaje kuri radio Isanganiro, avuga ko mu gace ka Musanga hapfuyemo abantu 7, mu by'ukuri 2 baguye muri iyi gereza ya Mpimba, abandi ari abaturage basanzwe. Aho bita Gisendama muri zone ya Gihosha biravuga ko mu by'ukuri ni mu gisagara cya Bujumbura, igisasu cyaciye mu mazu kirayahinguranya, mu by'ukuri ngo gihitana umukozi wo mu nzu wari uri muri urwo rugo, nk'uko aya makuru akomeza kugenda atugeraho. Bikavuga ko ubundi mu ngaruka zikomeje kugenda bigera, wapfuye ari umugore muri quartier ya Mutakura muri zone ya Kibitoki, nawe yahitanwe n'ibi bisasu. Ibyo byose rero bikaba ari byakomeje kugenda bivugwa mu birometero 7 uvuye aho habereye irisanganya. Biravuga ko nubwo ibyo bitangazwa, ibisasu byagiye biboneka muri zone zirimo Ruhero byaje kugwira abapolisi bacungaga, bari barimo baracunga mu masaha ya 5 za mu gitondo, nk'uko bamwe mu batangazamakuru bagiye babyemeza ko ibisasu byagiye bihaturikira
mu by'ukuri rero bivuga ko hari n'imibare ishobora kuba itaramenyekana y'abagiye bahitanwa n'ibyo bitero. Ubu rero hari ikibazo gikomeye cyane ku ngaruka byagiye bitera ndetse n'ubwoba, aho umusenateri wa komine ya Mugere yasabye ababyeyi babuze abana babo mu by'ukuri ko bajya aho bita Ruyaga ndetse n'aho bita muri zone Buhonga. Mu by'ukuri hari abana bagiye bahunga birukanka, ababyeyi rero batandukana nabo bakaba basabye ko ababuze abana babo bakabona ko batitabye Imana bashaka kuza kunyarukira kuri zone ya Ruhaga cyangwa se zone ya Buhonga, ahagiye hashyirwa bamwe mu bahunze iryo turika ry'ibisasu. Ibintu byinshi byagiye byangirika, camp base ndetse biravuga ko kuri camp cyangwa se kuri base cyangwa se kuri birindiro hari ibyagiye byangirika ndetse hari n'abapfuye. Rero ibyo byose n'ibyagiye byangirika, bakaba habayeho kugenda hihanganishwa rero imiryango yagiye igira ibyago muri ibi bikorwa. Hari inzu zangijwe, amamodoka, ibikorwa bigiye bitandukanye nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Ibyo byose rero n'ibyakomeje kugenda biba. Bamwe mu bashyigikiye umutwe wa M23 bati M23 niyo yabigizemo uruhare, abandi bati ntabwo ari byo. Ndetse Oscar Baratuza yavuze ko hakwiye kwirindwa amagambo avuga ko ari ibitero byagabwe, kuko nta gitero kigeze kigabwa ku gihugu cy'u Burundi, ahubwo ari impanuka yaje kugenda ibaho yatumye ibyo byose nyine mu by'ukuri bibaho. Bakaba bavuze ko uwo ari we wese ushobora gufatwa agerageza kugoreka ndetse no guhindura ayo makuru bishobora kuza kumugiraho ingaruka we ku giti cye yihariye mu gihe nta gikozwe. Amakuru akomeje kurushaho kugenda atugeraho aravuga ko mu bice bimwe na bimwe mu by'ukuri hongeye kumvikana imirwano, ngo ibirindiro bya Wazalendo byagiye byatakwa mu bice bimwe na bimwe, by'umwihariko mu misozi miremire yo muri Uvira. Ibi bikaba byakozwe n'inyeshyamba za M23 bivuga ko zishyigikiwe n'u Rwanda, ndetse biravuga ko ibi bitero byagiye byumvikana mu duce tugiye dutandukanye twangaha mu misozi miremire yo muri Uvira. Amakuru ari kutugera kugeza kuri isaha aravuga ko abita Mitamba, Katoma, Biziba, Buhonde ndetse na Kipimo ariho ari n'indi midugudu igiye itandukanye ibyo bice byumvikanyemo ibitero bikomeye cyane, kandi akaba ari ibice bisanzwe bikontororwa na Wazalendo. Kuri ubu rero amakuru avuga ko hagabwe ibitero bikomeye cyane nyuma y'iminsi ibice n'ubundi bigabwe bibarizwa mu maboko y'uruhande rwa guverinoma, nk'uko aya makuru tuyakesha kimwe mu bitangazamakuru bikorera hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje kuvuga ibyabaye. Mu by'ukuri ngo ibi rero uruhande rwa leta ya Kinshasa ruravuga ko ibi bitero byagabwe muri bice bya Mitamba, Katuma, Biziba, Buhonde ndetse no mu bindi bice birimo Kipimo ari ibikorwa byo kurenga ku burenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse no guhungabanya umutekano, nk'uko aya makuru arushaho kugenda bigaragaza. Icyakoza Wazalendo ndetse ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko bagerageje guhagarika ibyo bitero byagabwe muri izi lokalite ku baturage batuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bishimira ko babashije guhagarika rero ibyo bitero byarimo bigabwa n'aba barwanyi b'umutwe wa M23 hano muri ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, nk'uko barimo kugenda barushaho gutangaza aya makuru. Bamwe mu bakoresha iyi Canal Plus ubwo barimo bakurikirana iyi televiziyo y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baje gutungurwa n'ubutumwa bubabwira ko isakazwa ry'amashusho akomoka kuri iyi televiziyo ritari buze kubakundira mu gihe bakoresha uwo muyoboro ku ruhande rw'u Rwanda, kubera ko mu by'ukuri ari zimwe mu mpamvu zitatangajwe zibitera, nko kuba urwo rubuga rutari rwemerewe kugaragara cyangwa se gukorera aho ngaho. Ibi byatangajwe rero n'umwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga kuri X, wavuze ko amakuru bafite agaragaza ko RTNC itakiri kugaragara kuri Canal Plus Rwanda. Yongeye ko babifata nk'igikorwa kigayitse, anashimangira ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kuguma ari igihugu kimwe kidacikagurika, kubera ko mu by'ukuri ngo uko bizaba biri kugenda byaba n'ubundi biri guturuka ku mwuka mubi usanzwe uhari. Ibi akaba uyu nguyu yabivuze yanagaragaza rero iyi foto igaragaza nyine ko urwo rubuga rutari gutambuka kuri Canal Plus
amashusho yarwo atari kubasha gutambuka. Inyandiko yoherejwe mu by'ukuri y'ubwo butumwa ikurikiwe n'ifoto igaragaza ubutumwa buri kuri televiziyo buvuga ko gahunda yari igiye kunyura kuri RTNC yahagaritswe. Ubutumwa bwari buri kuri ekara bugaragara, ahubwo avugaga ko ni ukuvuga tugenekereje mu kinyarwanda bivuze ko hari ikibazo cy'uburenganzira bwo kwerekana iyo porogaramu, bityo ikaba yahagaritswe by'agateganyo. Kandi ntabwo hatangajwe igihe iyo porogaramu ishobora kuza gufungurirwa. Mu by'ukuri ari nayo mpamvu abenshi bavuga bati ibi byahagaritswe byanze bikunze. Ni televiziyo y'igihugu, ni televiziyo ndetse na radiyo by'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntabwo ari mu by'ukuri ntabwo ari televiziyo yonyine gusa, ahubwo byose hamwe abe televiziyo ndetse na radiyo by'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikaba byahise bihagarikwa. Nubwo bimeze bityo, mu by'ukuri ntabwo wahita ufata umwanzuro uvuge ko ibyo byahagaritswe, mu gihe ku ruhande rw'u Rwanda hataratangwa itangazo, ndetse no ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yewe n'iyi Canal Plus sosiyete ikora mu bijyanye no gukwirakwiza amajwi n'amashusho nayo ntabwo yigeze ishyira umucyo kuri iki kibazo. Gusa ni amakuru n'ubundi ashingiye ku by'ukuri. Reka rero nkubwire impamvu zishoboka ndetse n'ibitekerezo biri gutangwa kuri icyo kintu, nubwo bamwe bahise bafata ngo iki kibazo nk'icyemezo cya politiki cyaba cyafashwe n'u Rwanda mu guhagarika radiyo na televiziyo by'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku butaka bw'u Rwanda. Impuguke mu by'itangazamakuru zagaragaje ko ubutumwa nk'ubu mu by'ukuri budashobora guhita bufatirwa ngo abe gusobanura ko byahagaritswe, kuko hari impamvu nyinshi zishobora gutuma icyo kibazo kibaho. Mu by'ukuri iryo sakaza ry'amajwi ndetse n'amashusho rikaba ryahagarara bitagombeye ko ari ku ruhande rw'u Rwanda bahagaritse uwo muyoboro atari n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'undi wundi bishobora kuba byabaho. Akaba ari nayo mpamvu rero hasabwe ko hagomba kuba kwitonda ndetse n'ubushishozi ku gufata umwanzuro mu gutangaza aya makuru wemeza ko mu by'ukuri byaba byaturutse kuri icyo kibazo. Inyandiko rero mu by'ukuri yo ihamya ko ni ukuvuga ngo inyandiko yatanzwe ku rubuga rwa X yo ihamya ko ibyo byaba byakozwe mu nyungu za politike, nubwo bamwe bahise bafata iki kibazo nyine nk'icyemezo cya politike. Ati impuguke mu by'itangazamakuru bagaragaje ko ubutumwa nk'ubu bukunze kugaragara iyo habaye ikibazo cy'uburenganzira bwo gutambutsa ibiganiro, icyitwa broadcast rights. Ibi bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye zirimo kuba porogaramu iri kunyura kuri RTNC itari yemerewe kwerekanwa hanze ya Kongo. Bivuga ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'ubwayo ikaba yashyiraho limit cyangwa se igakuraho uburenganzira bw'uko iyo broadcast yari gukorwa cyangwa se icyo kiganiro cyari kirimo gukorwa kitari buze kurenga imbibi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigenewe abari imbere mu gihugu. Ibyo birashoboka ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora kuba yabikora. Hari ikindi, amasezerano hagati ya RTNC na Canal Plus ashobora kuba afite aho agarukira, cyangwa se hari amasezerano bari barigiranye igihe cyo gutambutsa ubwo butumwa kikaba cyarangiye, bityo bikaba byahagaze. Icyo nacyo ni ikindi nanone gishoboka ni ikibazo cya tekinike cyangwa ihinduka ry'amategeko agenga uburenganzira bwo gutambutsa ibiganiro, nabyo bishobora kuba mu by'ukuri byahinduka. Ibi bivuze ko kuba RTNC itabonetse kuri Canal Plus Rwanda atari ngombwa ko biba ari icyemezo cya politike cyangwa igihano cyafashwe n'ubuyobozi bw'u Rwanda, ahubwo bishobora kuba ari ikibazo gisanzwe kijyanye n'uburenganzira bw'itangazamakuru. Ikibazo gisanzwe rwose. Imiterere y'umubano mu karere ibibaye mu gihe umubano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kuba mubi, aho impande zombi zikomeza guterana amagambo zishinjanya uruhare mu bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo bituma amakuru nk'aya ahita ahabwa uburemere bwa politike n'abatari bake, nubwo atari buri gihe aba ashingiye ku byemezo bya leta. Ibyo bituma rwose amakuru nk'ahita ahabwa uburemere bwa politike n'abatari bake, kubera ko nyine n'ubundi avuga ati nta kindi gishobora kuba kibyishe inyuma, nabo ntiwabarenganya kubera ko kugeza kuri ubu ngubu u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari umwuka mubi.
mu by'ukuri utuma buri kimwe cyose gishobora kugenda mu mujyo wa politiki. Umwanzuro wo kugeza ubu nta tangazo riratangazwa n'inzego za Canal Plus cyangwa se ubuyobozi bw'u Rwanda risobanura neza icyateye ihagarikwa rya RTNC kuri uwo murongo. Icyakora ubutumwa bugaragara kuri ekara cyangwa se kuri televiziyo cyangwa se ari hose ushobora gukurikirana Canal Plus ugashyira kuri uwo muyoboro bwerekana ko bishobora kuba bifitanye isano n'uburenganzira bwo gutambutsa porogaramu kuruta kuba ari icyemezo cya politiki. Abakurikirana hafi iby'itangazamakuru barasaba ko hakomeza gutegerezwa ibisobanuro byemewe n'inzego zibishinzwe mbere yo gufata umwanzuro ku mpamvu nyamukuru y'iki kibazo. Hagati aho ngaho rero ibikomeje gutangazwa nuko ngo uyu muyoboro waba wahagaritswe n'inzego z'uruhande rw'u Rwanda kuri icyo kibazo. Reka dukubitire ku bijyanye n'intsinzi yishimiwe n'abatari bakeya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse tubihuze n'amateka n'igihe byagombaga gukorwa. Ngira ngo ubwo murabyumva. Mbere ko tunagaruka ku byavuzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda agaruka ku byo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iherutse gutangaza ku kibazo cya FDLR. Nibisamagwe Leopard bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byahesheje iki gihugu umwanya mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi nyuma yo gutsinda League Boys ya Jamaica igitego 1-0. Gutarajana muri Mexique niho uyu mukino wari urimo kubera rero wahuzaga abitwa League Boys ndetse n'abitwa Leopards. Uyu wari umukino wa kamaramaka wo kubona ikipe za nyuma zibona tike y'imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi izatangira mu mezi 2 n'igice ari imbere. Iminota 90 y'umukino yarangiye amakipe yombi anganya ubusa ku busa mu gice cy'inyongera ku munota w'ijana kuri corner ya gatanu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Myugariro Axel Tunzabe yatsinze igitego n'itako nyuma yo kugenzurwa n'umusifuzi kiremezwa. Habayeho kwifashisha VAR, mu kumara kwifashisha VAR igitego bahita bacyemera kuko nyine ntago bamwe babyumvaga neza. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo izaba ihagarariye akarere ka Afurika y'Uburasirazuba no hagati mu gikombe cy'isi cy'uyu mwaka kizabera mu mijyi itandukanye muri Mexique, Amerika ndetse na Canada, bitewe no kubera ko ibihugu nyine bindi byo mu karere ndetse ka Afurika na Afurika yo hagati bitabashije kubona itike ziberekeza mu gikombe cy'isi. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niyo izaba ihagarariye akarere ka Afurika y'Uburasirazuba no hagati. Mu rugendo rugana hano Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yerekanye ko ari ikipe ikomeye kuko yakuyemo ibihanganye bya Afurika nka Nigeria, Cameroon, nubwo yabanje kugorwa cyane n'imikino yo mu matsinda ariko birangiye nyine igeze mu gikombe cy'isi. Mbere y'umukino wo mu ijoro ryo kwa kabiri, Perezida Felix Tshisekedi yari yahaye ubutumwa cyangwa se briefing bwo guha imbaraga iyi kipe, ayibwira ko itwaye ishema ry'abanyekongo barenga miliyoni 100 n'icyizere cy'abaturage bizera impano yabo, ubutwari bwabo ndetse n'ubwitange bwabo. Ati ishema ry'abanyekongo barenga miliyoni 100 n'icyizere cy'abaturage bizera impano yanyu, ubutwari bwanyu n'ubwitange bwanyu nibyo biri ku migongo yanyu. Bigaragara ko ubwo butumwa babwumvishe. Ikipe ya Leopard yaherukaga mu Budage bw'Uburengerazuba mu gikombe cy'isi. Ikipe y'igihugu ubu irangajwe imbere na Captain Kansa Ndemba. Si ubwa mbere igeza, ntabwo ari ubwa mbere kuko mu 1974 ubwo yitwaga Zaire kandi itegekwa na Mobutu Sese Seko yagiye bwa mbere mu gikombe cy'isi cyabereye mu Budage bw'Uburengerazuba. Icyo gihe nicyo gihugu cyonyine cya Afurika cyari cyaserutse. N'amateka akomeye nanone. Leopard yari yobowe na Kapiteni Mwamba Kazadi, umwe mu bakinnyi bakomeye b'icyo gihe. Yari yabonye itiki itsinze Maroc ariko igezeyo byari byarayikomereye. Mu itsinda yari kumwe na Ecosse, Scotland ndetse na Yugoslavia hamwe na Brazil, bitabashije kuyorohera rwose. Zaire yatsinzwe imikino yayo 3 harimo uwo yahuriyemo n'akaga ubwo Yugoslavia yayitsindaga ibitego 9-0. Nubwo ubu ibyishimo n'ishema ari byinshi ku bakunzi b'ikipe y'igihugu ya Kongo, akazi gakomeye kari mu gikombe cy'isi nyirizina kazatangira mu kwezi kwa gatandatu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubu yinjiye mu itsinda ririmo Portugal, Colombia ndetse na Azerbaijan, ndetse n'umukino wayo wa mbere izawukina na Portugal kuri Energy Stadium mu mujyi wa Houston muri leta ya Texas muri Leta Zunze Ubumwe muri Amerika.
umugabane wa Afurika mu gikombe cy'isi cy'umwaka utaha uzahagarirwa n'amakipe 9 ugomba gushyigikira arimo Algeria, Afurika y'Epfo, Cape Verde, Cote d'Ivoire, Repubulika Demokarasi ya Congo, Ghana, Misiri, Maroc, Senegal ndetse na Tunisia. Ibyo nibyo bihugu 9 bizaba bihagarariye umugabane wa Afurika mu mikino y'igikombe cy'isi izaba muri uyu mwaka mu kwezi kwa gatandatu. Ubwo muzabe mwabukereka bisa dukurikirane iyi mikino. Mu makuru yandi akomeje kugenda amenyekana nk'uko nagiye mbibasezeranya, tugiye kugaruka ku makuru akomeye cyane yatangajwe kuva ku ruhande rw'u Rwanda na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungirehe, akomoza kandi agaruka ku byo Repubulika Demokarasi ya Kongo iherutse kuvuga ku itariki 31 ku cyumweru, ubwo bavugaga ko bagiye gutangiza ibikorwa bihuriweho, ibikorwa bidasanzwe kandi byo kwinjira mu rugendo rwo guhagarika ndetse no kuba mu by'ukuri guhagarika umutwe wa FDLR. Hari icyo u Rwanda rwabikomojeho. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungirehe ku mugaragaro yatangaje ko gahunda yo kubahiriza amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono i Washington ku itariki 25 bisaba gukora ibikorwa bifatika, aho kuvuga amagambo no gutanga amasezerano atazasozwa. Ibi uyu yabikomojeho aho yabitangaje nyuma y'uko FARDC ku itariki 29 Werurwe 2026 yatangaje ko yohereje umugaba wungirije Ikisangani ngo atangize ibikorwa byo kwambura intwaro abarwanyi ba FDLR. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze kenshi ko umutwe wa FDLR u Rwanda rushinja gukorana nayo ari urwitwazo. U Rwanda rukerekana ko abarwanyi bawo bari mu ngabo za FARDC haba ku rugamba mu burasirazuba bwa Kongo ni Kinshasa, ndetse bamaze igihe babigisha ingengabitekerezo ya jenoside. Umugaba wungirije w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Lieutenant General Nduru Jacques Yakirigonza tariki 29 Werurwe 2026 nibwo yabwiye itangazamakuru ko yoherejwe mu burasirazuba bw'igihugu mu gace ka Kisangani ibikorwa byo gutegura ibikorwa byo kwibasira FDLR, ati bagomba gutanga intwaro zabo ku bushake cyangwa ku ngufu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe anyuze ku nkuru yasowe na RFI ivuga ku byo Repubulika Demokarasi ya Kongo yavuze byo kwambura FDLR intwaro, yavuze ko amasezerano atazubahirizwa mu magambo ahubwo ari ibikorwa. Ati gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu by'ubukungu ya Washington bisaba ibikorwa bifatika aho kuba amagambo avugirwa ubusa. Amasezerano atubahirizwa, ubukangurambaga butarangira cyangwa ukutumvikana kwa guverinoma ku kibi kiri mu mitwe y'abashinosideri ba FDLR. Gahunda y'ibikorwa by'ingabo icyitwa CANOPS iri mu masezerano y'amahoro u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizasinyanye i Washington babifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amasezerano avuga ko gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho bizabanzizwa n'ibikorwa by'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR, ubundi uruhande rw'u Rwanda narwo rugahita rukurikira rugakora izo ngamba z'ubwirinzi. Colonel Hitadi Nshimiyimana Auguste alias Colonel Bora wabaye muri FDLR yabwiye kimwe bitangazamakuru dukesha amakuru ko imvugo za FARDC ku gusenya FDLR zitazashyirwa mu bikorwa kuko abo bashaka kwambura intwaro ari bo bazibaha. Ati rero nimwiringire ko bizashyirwa mu bikorwa. Ati niba koko babitangaje nibahiri Kinshasa kuko ni Kinshasa FDLR yo aba muri FARDC hari aba FDLR barimo n'uyu munsi bamwe mu bo twabanaga bari Kinshasa. Biriya ni uburyo bwo kujijisha kuko babiteganya, ntabwo babitangaza kuri ahubwo bakagombye guhita babifata batanabivuze kuko n'ubundi aho bari kumwe na FARDC barabahiga hehe se kandi bari kumwe. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yigeze kuvuga ko FDLR igizwe n'abarwanyi bari hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10. U Rwanda rushimangira ko rukomeye kukubahiriza amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu by'ubukungu yasinywe Washington ku itariki 25 ndetse rushyigikiye inzira y'ibiganiro ya Doha.